Овозможено од нутриција Аптамил 3, млеко за деца на 12 месеци. Ima jedna anegdota kad smo bili kod Sanje Marinković u moje drugarice u magazinu IN. Bili smo, ali ovo slušajte, ovo je fora najjača na svetu. Bili smo na gosti Milica Pavlović, Ivica Dačić, Aca Lukas, Dragana Mirković i ja. I sad snimalo se isto emisija i mi pred snimanje tu tako sedimo, dogovaramo se o koncepciji emisije, to sve sedi Lukas, on je već, znaš, nervozan, žurimo se. I u jednom momentu kaže Sanja Marinković, jao Ivice, zašto ti nisi obukao smoking? Ljudi, znate kako njemu lepo stoji smoking? Kaže Lukas, znaš zašto nije obukao smoking? Kaže, zašto? Pa kad je ušao gore u zgradu Pinka, gore piše no smoking, on nije obukao smoking.